Қайырлы ақшамлар, студияда мен София Шукурова çalışам, күннің esas вақаларақта тариф etmege hazırmız. Проектлер әмелге кечірілуіне 2 миллион рублей. Он состоит. О біздің Қырым татар тіліміз Шведияттен пекзенген олғанына esаслана. Қырымның 6 милли медени мұхтариеті грант дестегіні әлде еттілер. Осақлық сақлавның нөменеви системасыны яратты. Оны çoğusu memleketler қолланып башладылар. Фотолар аз еді, амма бір şey дегіл, абидені әрекет тарзында жанлы yapmaq вазифесі қойылған еді. Ахмеджетте Николай Симашкаға бағышланған бюст açıldı. Янартылуглар yolu açıq. Прекрасно. Русия акиметі, Қырым акиметі олса керек, ve Ялта мемуриетінің ажайып ғайысы. Onlarca bala meydançığı ve çok kilometrelik yollar. Yaltada badınlaştırılу işleri devam etti. Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov, Ahyar Hanun Çıkarıcı Toplaşov'nun reisi Vladimir Nemtsev'ge Cenubi Rusiyeli parlament birleşmesi bayrağını tutturdu. Bundan da gayrı Kırım Cumhuriyeti'nin en yüksek mükafatı za verность dolgu degen orden ile takdirledi. Bizde Akyar Karaman şehrinin parlamenti ile adetінше yaxşı, konstruktiv münasebetler tizildi. Vladimir Vladimirovich bu vazifeni eda etken vaqt o'zini urmetke layık ve pek meraklı parlamentari olarak tanıttı. Bu yıllar devamında bizde yaxşı münasebetler, işimiz tizildi. Biz Cenubi Rusiyeli Parlament Asosiatsiyasının azaları olamız. Kırım ve Akyar boyunca komissiyalar çerçevesinde faal çalışamız. Parlamentarilerge Hanun Çıkarıcı teşebbüsçüler hazırlanılığı boyunca büyük iş geçiriyorlar. Cenubi Rusiyeli parlament birleşmesi çerçevesinde tedbirler gelecek sene bardi Ahyar'da geçecek. Biz için bu pek büyük şereftir ve şahsen men için büyük mesuliyetliktir. Biz plenar toplaşuvları teşkil etilüvi boyunca endi çoktan tizilgen yüksek seviyege uygun çalışmağa tırışacağımız. Ondan alçak düşmek mümkün değil. Bu seviyeni böyle tutmağa tırışacağımız. Biz kaç adamımız ve nasılmız bütün Rusya'da geçirilgen əli cedvelge alıvının birinci basamağı yekünlendi. Endi toplanğan malumat öğrenili. Tafsilatlarını Susana Sadıkova'dan eşitermiz. O bizden canlı bağda. Susana, söz sana. Selam aleykum София. Butun Rusya'da geçirilgen eali cedvelde alıvının neticeleri yanı içtimai ve iktisadi programmalar işlep çıkarılığı için temel olur. Bu mevzu hakkında bizge Kırım ve Akyar boyunca devlet statikası federal hizmeti idareligenin yol başçısı Olga Baldina tarif etti. Перепись в Крыму завершилась вчера в 0 часов, собственно, прошедшей ночью. Tünevin yarı gece malinde Kırım'da cedvelge alınıp yekünlendi. Biz bu tedbirini yaxşı seviyede geçirdik dep sayam. Episi municipal kuruluşlarına aylanıp geçken son her koy ve şehir yerleşmesine kırıp bu işini yekünledik. Neticeler da belli değil, olar da ogdi. Şimdi Kırım eyalesi cedvelge alıvda faal iştirak etkeni hakkında aytmak mümkün. Red etkenler pek az oldu. Ve çoğusular bizni ne vakit yazacaklar dep soraştırdılar. Yani adamlar beklediler. Umumen alganda Kırımlılar faal demege isteyim. Keriş sakinleri faal ediler. Olar Ahmetçit'ten son ikinci yerge çıktılar. Koy mesken yerlerden bu Kurman rayonu, Ahmetçit, Sağ, İçki ve Bakşısaray rayonları oldu. Bu yerlerde aile cedvelge alınıvı muvaffakiyette geçirildi. Bu cedvelge alınıvının birinci basamağı yekünlendi. Endi ikincisi olacak. Yani biz toplanğan malumatını öğreneceğimiz. Şimdi biz elektron masivini doğru dolduramız. İki kere bir yazı olmasın dep. Birinci neticeler endi ağımdaki senenin sonunda ve gelecek yılın başında belli olur. Bu yapısı malumat, studiya. Susana sağ biz ise devam etemiz. 6 milli medeni muhtariyet ve cemaat teşkilatı devletten grant destegini elde ettiler. Proyektler amelge geçirilüvüne 2 milyon ruble ayrıldı. Halkın tafsilatlarını Lila İslamova bile. Халықлар арасында muhabetlik beketilmesi bu Kırım'ın milli medeni ve cemaat teşkilatlarının esas maksadıdır. Onlardan altısı devletten grant destegi ile konkursta galip çıktılar. Tuğhan tilimizin baylığı dep adlanğan proyektini Armançıq dep adlanğan Bala Medeni Marifi Kırım teşkilatı tanıtacak. Geçken sene biz Kırım tatarlarının bala oyunlarını proyektini korçaladık.
О бізін Қырым татар тіліміз Шведия тен пекзенген олғанына эсаслана. Біз уч эсас швені сечтік ве 5 ерде олажамыз. Балалар интервью ерлер олурлар. Біз бір швенің хусусиятлеріні көстерерміз. Мисал оларақ, өсімліклерінің адлары яда кулинария асасында бір шейлер. Грантларның сайбыны комиссияның қарары еле конкурс темелінде білгіледілер. Ехудейлерінің Гилей адлы студентлік медени меркезі әрмені Булгар милли медени мұхтариетлер. Қазақларының станица советская адлы жеметі век Қырымның Украин жеметі дестек елде еттілер. Біз ilk сефер госкомназ грант әлде еттік. Бізге берілген параларны Крым сьогодні аджи мечмуанын нешірене йолайжамыз. Ойекі бин егрым сенесінден берлі Украин тілінде басыла. Ведевлет дестігі ярдымынен біз оны бұ сене дәдне шыретежеміз. Devlet Milletlerara Komiteti 2017 senesinden beri teşkilatlarga grant yardımını gösteriyor. Bu iş Rusya milleti için ve etnomedeni inkişaf boyunca Kırım Cumhuriyeti Milletlerara Muhabbetlik Territoriyası adlı Cumhuri programma çerçevesinde alıp barıla. Bu sene proyekt amelge geçiriliğine 2 milyon rubli ayrıldı. Epası 6 proyekt gerçekten de pek meraklı. Olar ekseri alda Kırım halklarının ananelerini ve medeniyetleri inkişaf ettirilüvüne doğurtula. Ve bu al şubesiz Kırım Cumhuriyetinde milletler ara ve konfesiyalar ara muhabbetlikinin pekitilüvüne daha bir adım olacak. 2017 seneden 2020 senege Kırım'ın Devlet Milletlerara Komiteti çeşit yönelişler boyunca 37 proyektlerge kol tuttu. Buna Kırım büdjetten yakın 15 milyon rubli ayrıldı. Liliya İslamova, Arsen Fukala, millet için. Аляха информацион технологиялар ве күтлеви коммуникациялар сасындaki федераль хызмет, яғни қысқартылған Роскомнадзор 28 еллығыны қайдеті. Бұл ижрай акимиетінің органы күтлеви малюмат васталарында қанун реайеті түлігіні контроль етмек үшін яратылды. Bundan da gayrı idari personal malumat Rusya Federasyasının kanunlarına binaen işletilmesini teşkiri. Tek 2021 senesinin başından beri Kırım boyunca Roskomnadzor 600'den ziyade memori protokol tizdi ve 600 bin rubleden ziyadelik para cezasını tayinledi. Birinci Sovet Sağlık Saqlav narkomuna Nikolay Simashkaға bağışlanған büst Ahmedjet'te açıldı. Umumen onun ağırlığı 1 tonna beton, temel ve bembeyaz boya. Abide bir haç ay devamında yaratıldı. Başında eskiz seçildi ve monumentni cemaatқа taqdim ettiler. Mevzunu Elmas Ablakimova devam etti. Bembeyaz yarı figura borelini ikincisi üstünde uzakka sert ve fikirler ile tolu bakış. Birinci Sovet Sağlık Saqlav narkomuna Nikolay Simashkaға bağışlanған monument onun adını taşıған klinik hastahanesinin azbarında yerleştirildi. Abidiyani 2 ay devamında yasadılar. 5 eskiz yaratıldı. Neticede 3 fotodan biri üzerinde çalıştı. Hiçbir ağırlık olmadı, fotolar az edi. Ama bir şey değil, abideni hareket tarzında canlı yapmak vazifesi koyulgan edi. Böyle de oldu. Nikolay Simashka nüminevi sistema yarattı. Onu son çoğusu memleketler kullandılar ve gerçekten de Simashka Sovet Sağlık Saqlavının temelini yaratkanlarından biridir. Monumentni Rusya Şanşuret Aleyhisi adlı programı boyunca yerleştirdiler. Bu proyektni endi 15 yıldan beri çalışa. Kırımda Rusya Şanşuret Aleyhisi sayesinde 100'den ziyade büst peyda oldu. Da 40'tan ziyadesi planlaştırıla. Білесізмі, біз өз тарихымызны, өз медениетімізні ұнытамыз. Мен айтacağım şey балалықтан башлана. Біз осиятқан несілге тасыл тербие берсек, aynı şunu elde etermiz. Tantanalı merasimde şerefli musafirlerge adetince büstünün küçük kopyalarını bağışladılar ve bu iş üzerinde çalışkanlarını teşekkürname mektuplerinin takdirledi. Elmas Ablakimova ve Hasan İbragimov, millet için. Kırımda yanı koronavirus yuxma hastalığından vaktsina planı boyunca Ahmedjet birinci yerde, paytaxta sakinlerinin 80%'dan ziyade aşı yaptırdılar. İkinci yerde Ahmedjet rayonu, üçüncü yerde Ermeni Bazar. Bugünkü kunde aşılamanın birincini sançısını tahminen 778 bin Kırım sakini aldı. Bütünle ise 593 bin adam aşılandı. Bu büyükler ehalisinin yarıdan ziyadesidir. Bu sayı kun-kunden arta. Biz yılın sonunacı 1 milyon 212 bin aşı yaptırganlar derecesine erişmege niyetlenemiz.
Кеныш ашхане земаневи донатма или блок, яки цех, себзе анбары ве буздалап камералары. Джанкой районун яны Джанкой кой мектебінің модуль бинасыны 4 ай девамында тикледілер. Мектеп не вақыт ачалы жақы мұхберлеріміз сораштырды. Кым яхшы çalışса, яда окуса, о яхшы ашай. Бу ашханеде йыллар же балалар үчүн софралар донатыла. Мектеп ось капуларыны 60-нчы сенелері ачты. Сегодня готовим мы деточкам. Бүгін біз балачықларға пюре ве котлеталар пішіреміз, имде кеселі олачақ. Ашчы Наталья Боровкова ашханеде талебелер үчүн ойле емегіні пішіре. Джанкой районын яны Джанкой кой мектебінде 5 йылдан зияде çalışа. Это помещение, оно очень маленькое. Бу да пек кечик, ер етерледігіл. Балаларны сығдырып отырмақ үшін біз оларны уч группаға бөлеміз. Ашхане онайтлы дігіл, пек кечик, донатма етішмей, буздолапларда. Эвелки ашхане әнді әскергені белли. Тезден ояны модуль одаға көчечек. Мектепте 300-ден зияде бала тасиляла. Олар земаневи блок açılmasını sabırsızlıkнен беклейлер. Уйкен сыныфларның талебелері шақайлашалар. Ашхане дігіл, акики хавехане. Рафлар, буздолаплар, плиталар, электрик қойма машиналары ведігер земаневи донатмалар. Модуль бинада шей бар. Бұлар епысы санитар гигиена нормаларына ве қайдилеріне уйғын. Балаларның сағлығына ве хавзылығы бірінші ерде. Яны бинаны 4 ай девамында тікледілер. Мында бір вақытта 100 бала отура білежек. Ашайт блокі ашхане экі цех себе анбары ве буздолап камералары. Бұндан да ғайры санитар одалар ве киенув-союнув одалары. Энді бина есетіліп башланды. Кондиционерлер де ерлештірілді. Бинаны декабрь айында ачмаға планлаштыралар. Полностью оборудован. Донатма ішке қошылды масаларны отырғычларны янындан ерлештірмек қалды. Бізге Роспотребнадзор ве МЧС идәрелерінің музбет нәтижелеріне ілді етмек қала ве бұндан сон біз балачықларымызны яны ашхане блокында ашатмаға азыр олурмыз. Модуль бина ерлештірілуіне Джумхури адрес инвестицион программа бойынша 22 миллион рубле айырылған еді. Бұндан да ғайры яны Джанкой кой мектебіні әнді оның дамы яраштыра. Здания стали. Биналарның көрініші дүлберже олды, чүнки бізім бинамызның беті 208 сенесі янырталған еді. Дам исе тышқы көрінішке уйғын келмейді. Енді біз шейіні нормаға кетірдік ве мектебіміз дүлбер ве қынтавлы олды. Дамның капиталь тамиратыны сентябрь айында екінледілер. Ишлерге район бюджетінден 1 миллиондан зияде рубле айырылған еді. Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Милет Ичун. Джанкой районы. Янартылувлар yolu açıldı. Ялтада yılının sonuna 40'tan ziyade bala meydanı yerleştirmege ve 20 kilometr kadar yolunu tamir etmege niyetlenyeler. Şimdi işler nasıl basamakta olğаны hakkında nevbette kelep hada seyretiniz. Бір ярым авта девамында құрыжылық Свердлова соқығында яны бала мейтанжығыны ерлештірділер. Кечек ялталылар кезінмелері үшін онайтлы шарайт. Тыш хізметчелер бір сәкеннің тіліклеріні назарға алдылар. Бұ бала мейданчығы абаданлыштырылығында яқында бала олған Ленар Мансуров шақснен іштирак етті. Шен байрычықлар вес кемлелер ерлештірілуі тепсиесіне бірден қол тұтты. Енді бұ ерде ана бабалар ве оларының кенжелері кезінелер. Бұйық бойлеп парлах ве хавсыз ратлық зонасы яратханларға тәшікірлер бүлдерелер. Русия акимиеті, Қырым акимиеті олса керек. Ве Ялта мемуриетінің ажайып ғайысы. Шымды балалар инкишафына бұ қадар бұйық иссе қошыла. Бойле ажайып мейданчықлар яраталар. Мен оларға бақып сұқыланам. Менің балалығымда бойле шей yok еді. Шу қадар пара, шу қадар диққат айырыла. Шей пек яқшы, яны. Яны бала мейданчығыны эскесі ерінде ерлештірділер. Бұл мейданда территория абаданлаштырылды, донатма толысынен дыныштырылды. Құра вересіна қаплама қошылды. НСАсы бұл онайтлы территория. Вемында епсі сәкенлер үшін кіріш ачық олмасыдыр. Елнің сынына же Ялтада 42 мейдан ерлештірілежек. Шымды олардан сон 5 енді азыр ве экспертизадан кече. Умуми фият 91 миллион рубледен зиядедір. Паралар муниципаль бюджеттен айырылды. Бүгін Ялтада ерде тамир ішлері алып барыла. Бұл Бирюкова соқағы язлық сув басуфлардан ең чоқ зарар көргенлерден бірідір.
Yolda taplamанын bir haç katı bastırıla. Bundan son kurucular көреклер ve vibroplitalar yardımının asfalt töşelgen yerlerinin üstünden geçiler. Mına bugün yekunlerimiz. İkinci katını töşep başladık. Bundan son Nevbet'teki sokak olacak. Endi sabadan birinci kat yapıldı. Kırımның devlet büdjeti planda olğan ve yazda yuvilgan yollarının tamiratına 250 milyondan ziyade rubli ayrıldı. Endi işler Kiyevskaya sokağında başlaganını görmek mümkün. Gorki adına sokakta endi asfalt töşeldi. Krivoshta ve Lomonosova sokaklarında işler başlandı. Her şey daha yapıla. Sonki neticeler hakkında aytmağa daha erti. Anda daha Temiryazeva sokağında çalışalır. Bu en uzun yol ve onu daha yapalar. Umumen yılının sonuna Kırımның Cenubi paytahtında 20'den ziyade yol kaplamasını tamir etmege planlaştıralar. Lila İslamova, Sabina Deniyeva, Aziz Nimetulayev, Millet üçün Ялта. Бүгінге bu haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.